Saifo manuel nei fo e salulu ai o le whaopoponga o Atamua lau Samoa Entertainment TV mai e pia. O whaamaunia mai e le pule o le whalepuipui le fionga a whamsanga Samuel o a whamsanga tātou whaataloanga. Le mawai o mea sa le tatau o no o atu tutonu. I le tali mai le fionga a whamsanga le tātou whisili pe wafua ai sea o na tau fia singa i le potutasi o iei tangata tau fia ia o fia ima Samuel le au. Pe taina ia sau noa, o le potule na ua tau fia a singa se itoi titi. Talu na whaile suenga ai mawai tupe ma mea maai e whaasa i le whalpuipui. A maua tupe lo na winga e iaile me o lo whaatau tutonu. E sa fo i pisinisi, e le isa isi e whaisa na pisinisi i le whalepuipui. A wae sa, a whai e ngu le potu o le whaasalanga umale na. E ta siltanga tanga sala e afu umale fase fulu o i se potu. Ua whaiele suenga, a e tau fia singa mo se taimi. O mea maai e le te tau na maua na ia a fia i seisi. O lo whaia suenga e tau wawa i ai foi. Sa no foi awhamsanga e le ai nifuala au whaasaina na toe maua paulava o mea maai matupe. E le te tau o na o atu i tutonu o potu pei o na moli mawina i le potu tasi. Inisio tala? Wa tuele tusi le Presidential Society Loia Samoa le sala sa le sunga fiona ai i tō tino o le Society Loia a Samoa. Mama wail tātou kopi o le tusi o ia taua tuai tō tino o le Society leo o ane o ni whaamtalanga a sui o le Society ia te ia. Whaatau le whaamtalanga whaalawa i tele na ia tusia o tala le lei ma tala whaale manuia. Peitai, ele o whaia iei se tali i le taimi nei ai ua mata i tu ai nā whaamtalanga ma awatu ai sana tali le vai so fau. Ma awatu ai ma se tali i whaamtalanga whaatau i le whaatalanoanga i le vā o le pulenga po le council ma tō tino le Society Loia Samoa. Peitai, le tusi lava lea ale prestene i tō tino o le Society Loia Samoa po le sala sa. O lo awatu ai malana whaamalo si awe manatua o le aunga o ngā ruenga whaaloia ma le ave ai o lātou oni tangata official whaamsinonga ma le tūlanga o le tangata loia e tusai. E pe ona tusi e tuai fiona ai o le prestene o le sala sa. Le amatanga fo le vai aso, le anatali e tuai tamaita iloia ia mapusua tania to iloa. Ile tutsi ale asosi loia ma lol tāpulenga. Ele ngata ina ia tau atu ia i le taulea ia mai fua o latou. Ai sa ia tau atu fo i le prestene. O le sala sa ua tau ana talo se fono wha atoptope. A le Society Loia Samoa wha atala noa mta upu le ua whetoso ia i nei. Wha pa utolo loia pei ona wha upu. E le si fo i tō tino o le Samoa Law Society. E to asfulu lima afe iwa se lau iwa asfulu iwa leo wha i tangata mātutua wanga wa ai le pensione i le atunuu. Ma i lātou o iaia awhianga tū mau o le soifua. Wa whamanu iaina i le sitanga o le pensiona o le tala o le tupe whaasosoa le ai amatatu ia November lu o lua lima. O le amawai a lātou ta i tolu se lau tala i le masina. Wa tangia ai le whaopopo o le lua se lau tala o le pensiona al tangata iaia awhianga tū mau mai le se lau tala i le tolu se lau tala. Peitai, saunoal minista o tupe le sunga mulpola analosa ale moli o. O lo whaatino fo i tāpenanga mo le CTI, o le sosoani mo i lātou ua fitu se fulu tau sanga le matua masili atu, mo le tau sanga whaaltupe o lumanai. O le lua olua ono i le lua olua fitu. O le neif sosoani le ngātai whaamama avenga i le taunga talo soifuanga, ai whaamausalia i le naunauta inga le malo, mo le tausia o le manuia lau tele. Ua se tia fo elef sosoani mo whaalapo tonga tū maoti, whaapea whaalapo tonga o lo whaatino ina le au aunanga, o le tausia o tangata mātutua. Mai le lua tesima le ono miliona tala, i le valu tesima le iwa fitu miliona tala. E ta isela ua fe tala le sosoani tau tupe, ale malo mo le mapui whangalele ma le mapui pulotu, e amana i ailo la tau sao ta ua, i le tausia o tangata mātutua. Inisio tala a familiona le ua whaopopo i le tupe a vatu ele malo mo le fausia o fale saonga le mo ainga lima vai i Samoa. O le porkalame mo le fausia ina o apitanga mo tangata anu u lima vai. O le asitia mai le lima se lau a fetala i le tasile miliona tala. E tolu se lau maleono ainga lima vai mai inu e se lau fas frutasi
Se fulu lea ua manuia le neipol kalame o lo ngā lue whapa angai le malo ma le adra Samoa. E ono miliona tala le vai ngā tupe o le awha amatu ina atu fo i le malo le whala poptonga o whale a Samoa. Mono no ngā tupe ma male tulu i tangata lau tele mo le fausia o lato fo i mauta. Mai lava le tala le tupe wha soa lea o lo wha tala noa ina nei komiti wha pale mene. E lua se fulu tolu te sima le valu 5 miliona tala. Le te lea o le tupe, lea o le atu ina atu le malo mo whaala papatonga tau pisinisi mai le fitu te sima le tasi miliona tala sa iai. E amana iai lo lato usao taua. Ile atina ina o le atu nuu o foina o le tele o avano whai ngā ruenga ai mai sal manuia lau tele o tangata nuu. O nei whainga whapa anga umai wha mautu i nai le tali tonunga mau tutu o le malo. O le ausia o le taunu unga o le atina e a fua mai i le ngāna lue whaatasi whilangalonga mai male whewha asoa i mta whaioi o vaenga o le tamau ainga e pe on sauno le fionga le minista o tupe muli pola ana losa ale molio o. E nisi o tala mai le tala whaatau o le tupe lea watu ina atu nei lau a fono komit whaapale mene i le polkalame o atina e o i tu malo. Leo ave iei le wha le malo ma pule ngā nu ma fio anga e una iai atina e whaaloto i fale. O lo whaawau pea, o na vea le polkalame ma whaawai au tu, o le whaatuputupula i o le tamau ainga o tu malo uma. E iwa se fulu tasi tesi ma le valu miliona tala, lea ua mwhaamtu ina iai, mo le neitau sanga whaaltupe. Wa si iti ai lea mai le miliona tala, i le tasi tesi ma le valu miliona tala, mo i tu malo ta itasi. E wha ato ai le 5 miliona tala, a le i tu malo. E tu sai, ma le whaatau ale malo i lalo le taiala mo le lumana i manuia o Samoa. O le nei bloketi, lea o le auna i ati leitu malo le whaatenaino a tina e tala whiangai mo le lato sio manga mai atangi ai le whaatuatuanga ale malo i nuu mafio anga e mawhai o na lato whaatinoa ngā luenga e tali e tuai i whaafitau li whaaloto i fale e pe o na saunoa le minista o le mtanga luenga o tupe le fionga mulipola ana losa ale molio o. Lau Samoa Entertainment TV mai e pia ma le whaapoponga o ana Atamua e manuia tau mangol nei fo yaso.